Nĩ giturwa kiria gikoretwo gikiguciriria ahuraniri ngurani guku kihitahitano kiu githiete na mbere gwakiriria kuri aria maranyotera maroria ambunge athure makamanyita mbaru. Ambunge kuma kaunti ya Turkana nimendikithĩtie guthurwo ringi gwa spika wa Senate niwe ithuro uria nowe urari spika wa hau kabere makiuga ni ahotete kuruta wira wake uria kwagiriire. Spika wa Senate ithuro kwa wakati ambao amekuwa spika wa Senate ameonesha ujasiri, ameonesha mavu wa kazi, na ndiposa tumesema ya kwamba tunaomba serikali ya Jubilee wamweke tena katika orodha ya kuwa spika wa Senate. Nimaugite guthurwo kwa ithuro ta spika wa bunge ya Senate ni ugukorwo uri kionania ati ndurire iria ciugaga ati ni ciatiganirio iri na utungata thirikari-ini. But I also want to appeal to the senators because they're actually the ones who will be casting the vote to consider the performance of Ekwe. His track record is done very well. Iturwa gia Senate kiguciriirie Ahuraniri atatu a kiama kia Jubilee aria nio ithuro Charles Nyachae hamwe na Wilfred Mashage kuria nao aria marenda munini wa Senate ni hamwe na Kimani wa Matagi na Susan Kihika. Iturwa kia bunge nene kiguciriirie Ahuraniri eri a kiama kia Jubilee kuria nio uria urari spika wa hau kabere Justin Muturi na Moses Ole Sakuda kuria nakio kia munini wa spika kiguciriirie mutumia wa kaunti ya Murang'a niwe Sabina Chege. Ginyagia riu gutiramenyeka no ngwataniro ya NASA irenda kuhuranira iturwa icio. Ngiripotera Kameme TV, nie ngetwo Wambui Njihia.